Lah, engkau seporan aja. Engkau tidak bisa mensenangkan. Maksudnya mas? Ikan kaki lah kau ketangka bedaan lah. Odik benkok ria serba kekurangan. Engkau tidak bisa melihat kaki angkuyan si mapan. Engkau tidak bisa melihat kaki kanan si nyaman. Engkau tak butuh jia mas. Engkau siap odik ban kaki dak remapun. Pokok situ mas. Saat engkau. Setia engkau ngerti. Kaki selaku keluar dengan alasan alako. Si boban HP nah. Bahkan kikir mah kita dak mari kena. Ternyata kaki kengat engkau. Jelek. Kaki yang salah. Cukup mas. Kurang apa kok ke kaki mas? Ni kaki tekes adu akingko. 5 tahun engkau ban kaki Apollo. Engkau sabarnya kaki mulai dari melas. Pasal ngari boleh sana kaki kangko. Cek sakit endas sana mas. Harapan mun kaki lapusan. Minta ngucap apa cucur. Iya, engkau seporan ah. Engkau keng hilaf. Hilaf. Kaki atengka bandeng bini lain. Kapan ada yang ngucap hilaf? Telak kau setia mas. Apa mik tele ada iya, Telak kau setia. Lek. पल में हंसा दे, पल में रुला दे, ये जिंदगी जो चाहे सजा दे, जो दूर जाए Ya kopi na kak. Kak, dia melek Fatmaro kak. Arah apa lek? Ya tak harapan, kayak seru terus dia. Sawat kuat reng bini, pakun puto kereng laki. Arapa mayung, pabutse hubung melek Fatma ben mantan laki nah. Mun kok macan Fatma le. Pak la Fatma tak ende. Apa sih ibu becek ah? Cuk sing ngangku ibu ningko. Ben boleh. Apa sih ya arep kudu orang kakek si pernah tingkah. Kak, sekapina manusia pernah salah. Beri kesalahan gele, manusia bisa metek pelajaran. Coba beri kesempatan. Mak pola lek Darman Aubu. Oh iya dulu berokok ya. Injek man, kakek. Waduh, iya kalau ngiba koren are. Wah pol-kompol ada mau ada sing ngiba rokok. Pas tak lo ciri sarasan. Tenang mat, mele mari menggoro rokok. Bade pesennya. Bedeng. Emang kok sih melihat gue. Dol, orang sembilan rokok ya. Oh, tidak kita rokok.
Oh iya Dul, Darman udah emak. Bedemat, injak tama demak. Mi abi tak polong Dul. Kan serasak ben binin ruah, Darman tak manwar keluaran mat. Mai keluar paling ngalako. Darman rosak ben binin yo. Rosak mat. Para kenapa Dul? Dun mawi dua. Terlalu dua. Ateng kamat. Arasa. Kapan lebri o ngabi pangeran, pah kapiaki huli na. Mun asli na bingko bun bibut dilemar payeng ngamat. Ngara Darman paret ngaret deh. Tak ejep. Ada atau labu yun. Orang nga tengka aja kuli letup makai paenga Dul. Beli orang semaenga kati makai kecak. Lapan torot sakali. Malay tau rasanya nyelo cetak si seonggul. Buni karo nyelo cetak mat. Mun tepak ke Darman, gemet kanya tunyan. Ya cak lah tau cak na rengko na Dul. Tuan bini si tuwar ya nembus langit. Tetijak ningkai mun kareng bini. Beni tau liaran pe bini Dul. Cak lereng laki nyaman na. Aku mapoi ngon leyaki. Cuma mula tak pengen izin bini si pertama. Tak untung kalau teti perahara dalam rumah tangga. Tak iya mat. Mun setika ro karen ni serah. Iya Dul, makin kok pada niser. Keng beni ka Darman. Tapi kamantan binin na. Ni benian Ria. Aduh, lah beda janda keluaran nyari murle kayak gedu. Apa kegiatan kena? Mi kata cek pokon. Janda din. Apa? Larapang. Aku jauh lain. Mau anyar kemat tinggal lagi din. Aja ke lebur-lebur na ke janda. Ya cari libur ke janda di kenceran Dul. Teti sekali dayung 2 pulau terlampaui. Oleh janda, oleh pahala. Tak ring mun niat bagus. Lakar niat serius bentak siling fisik. Mun kakek. Make kocak libur ke janda. Cek keng na beng napson na. Beni keng nyari kenceran na. Melang din. Maki janda mula kersok kapi ke apa? Lah cek terus mat. Tak pate lebur. Mun status janda di kebaikia. Tak ada orang bini setero teti janda. Keng lekeris takdir. Sengiba ka nasib ngak jia. Teti. Engkau ben kakiri ya. Selaku orang laki. Sekeluar dari rahim orang bini. Mayu pada pangarteng. Hal-hal yang ngak ria. Cek kebaik kerja. Entan siapa din? Banyak orang bunga polanya dengan status janda. Sampai agak boy jargon janda semakin di depan. Mun semakin di depan berarti ya mahal. Tak kira mat. Bunga teti jandari ya. Berarti keng tekanan udin berat selama keluarga. Cek saking pademan nyaman. Reng bini pakun milih bertahan. Bener putih nong kumat. Status jandari ya. Tak ning kebacon locon. Mi ame. Engkau ben kaki yang diitretan. Keluarga atau lebeles janda. Pas pakuwa apa rasaan na. Gua apa tuh? Makanya tak yus serius. Jia. Bener odi Ria. Tak ning terlalu serius. Keng esena odi. Cepas kebaik kerja kapi. Kelas dul. Dek remah kabar man. Alhamdulillah din. Sehat. Apa yang kelak pasaknya? Noro orang. Makanya kok jarang berdina. Ya paling mulai telu hari sekali ya. Ya mantar pas di jalan nyaman ke kaki man.
Tak ada cerita nala ko ka orang dia nyaman din. Pikir-pikir ang dia usaha tibi, magi hasil sa koni. Munala ko ka orang, karo milo cap-cap. Oh iya, beda apa? Kaki ini serga Fatmaiman. Matanya dia din. Cik salah pahaman. Engkau geng peduli ke hubungan kaki Ben Fatma. Ya siapa orang yang kok mun terkesan ikut campur rumah tanggaan kakek. Cuma engkau noro eman. Ngabasudin kaki Ben Fatma pincengan. Tahu din. Mun rasa niser, saongku na ibadah. Cuma si pasti kecewa na Fatma kan kok lebih rajin. Arah apa tak coba ibu becek man. Upaya mebecek di bingkok lemari laku din. Tapi percuma. Ternyata reng bini ria tak gempang narema ke orang laki seperna tengka. Berdetang bini kah? Bede lek. Bede dina apa beri. Lek. Fatma. Beda apa, Kak? Bede laki nare. Mun lemari si pegel mayu mulai lek. Nja Mas, hinang ko ben kake lo di bang sebeng hoi. Marah juga dek iya lek. Todus ke kakak re. Mun kake tau todus, arah pemaki ini kaki ko. भुला देना मुझे है अलविदा Kaki kan lah tahu Mas, engkau lah tandi orang tua. Ketimun kaki Mas Raakin nah, pas Raakin ko ketang kakak. सफर ये है Lek. Rasanya tadi ada kesempatan boleh nih. Maka seumpama na beda. Engkau tak tahu caranya. Pulaking parlebak teman. Di najak ru keburu. Tahu din. Engkau para sebenarnya antar ke rumah silambo ikan engkau ben Fatma. Tapi Fatma lah tak neneng bisa. Saya kabar longkok cuma situ. Saporana. Mun kesempatan na beli. Saya angin lah rasanya. Demam lek. Engkau mau liya ya Kak, polan Roma abit tak kenengi. Engkau sekelangkong Kak, selama engkau abinjangan bentang lake, terus jadi rosak ke. Engkau lai terima mulai de enak bi kake. Apa nama kiasa kelangkung lek? Aji latang tugas sebagai teretan laki, kenten abah. Lambang kok ben kaki raja dina lek. Tetibi lebih kaki kenceng mulai dena, silahkan. Pelik kok kepikiran mun kaki mulai karo mana. Soalnya kaki diseneng katibi. Enja tak apa Kak, coraan engkau lakar puton nang katibi kalau. Iyalah, saya ngate-ngate, kancing lah bengamun malam. Iya Kak.
पल में हंसा दे, पल में रुला दे, ये जिंदगी जो चाहे सजा दे, जो दूर जा जा jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku.